Emily kanot Shillong uba Adelbert nongrum nik sngi ulalech hidaladi shamau diang banla bekjing shisha habede bekjing don jongka IIM guest house haka jaka bak sorkar ka ai chaka civil service housing officer cooperative society ltd man pendon kam kadba kedang don haka kam kumki IAS haka nik jinglech ulalap da shisha baka plot number arpunyo layeng daga guest house jongka IIM Shillong abakran kunong to kubor uba Adelbert nongrum ulayitu bahag ni kedorbar ka badang sudap labu jingkili halor kani bat ke jing jubab ka ba ulayo ka ong hawan kani kade kejaka ka balamang kerpang na ka benda khiah sorkar IAS haka kerteng jong ka civil service housing officer cooperative society ltd ula berab da ka baong ba udon ka hok bantip ya kejing shisha bat manta ulap ya kejing shisha nagaleng ka jongu ula pha da kejing to sa secretary jong ka urban affairs department Hau Menteri Berdepit ya Ketenat Urban Chief Secretary Bat Chaki Waide. Nagaleng uba Adelbert ulabu kejingkeli. Hato ka Civil Service Housing Officer Cooperative Society Ltd. Kila mo bentawan ban aiwai kala Chaki Wai. Hanika jaka ka ba don kanika building sadian jonga ka IIM guest house. Kanika di jaka ka bala mangkerpang na ka bentaki he sorkar IAS. Hakerteng jong ka civil Service Officers Housing Cooperative Society Limited. Ti ka bangala buru ka jingkeli mana kani po ka house. Ho ngam semla yo bane dipit mar ka por ka kalingkot bat kam semla poisu na ka banta ban ya ka jingetai. Mga dokam ka jing sai ngadon ka hok ban yo ka jing sai. Wala nga di ban ya marway ndre nga ya pat ka hok. Bat nga kersan pat ka hok da ka nongrip. Tedi halo tong rim ngawan ni ka por ban persisa ila dia ba hatu ka desan yang mata ka jaka ka building ka bala ai kerpang nam kini IAS bar kala longpat ka jaka yawan penongkam pada ka IIM guest house te mata ngalap ba ka de jingsha bangala pen kre ya ka city mata singla pen poiru syaki concern designation jong ka sorkar jala ngadu ka secretary jong ka Urban Affairs Department Mrs. WAM Boot but nga 8 poiru hi copy sa Honorable Urban Minister Honorable Chief Secretary jong Government of Meghalaya atau Secretary Meghalaya Urban Development Authority kumju 8 poi copy so Secretary New Shillong Township Authority